Di ste društvo, dobrodošli u novi video. Narasla je i ta čuvena soja do te mjere da se može i uredno kombajnirati. Odmah prvi postupak će biti skidanje kukuruznog hedera i zapravo da zakvačimo onaj pravi heder. Grain heder, onaj obični za žitarice. I zapravo bez daljnjeg odugovlačenja ili nekog straha da će padat kiša na prognozi, možemo krenuti u žetvu soje na, evo kao što vidite, 3 polja. Da, opet si zadajem puno posla, u nadi da ću skupiti za traktor koji želim. Radi se o medium traktoru koji bi trebao koštati preko 200.000 eura i trebamo dosta novaca skupiti. Gledajući na to da sam si priuštio nove strojeve, tu sam malo na udaru što se toga tiče jer ih ne mogu koristiti baš u punom potencijalu. Kombajn Top Liner 4090 HTS koji je zapravo od Dice Fara sam dan ranije temeljito oprao, uključujući i njegov header, a čak i njegov kukuruzni header kojeg smo eto tamo ostavili. Dobar je ovo kombajn, definitivno nije u rangu s nekim Zmajem ili Đuro Đakovićem, rekao bi da je ono nivo više. Tako da cijenim ovaj kombajn uz njegovu dužinu hedera od 6,7 metara što je impresionirajuće i za tili čas skupiš zadovoljavajući prinos, moram priznat. Uz to otprilike za minutu i pol završiš jedno polje, a malo prije smo spomenuli da imamo još 2 polja koja su zapravo spojena. Ovdje sam primijetio jedan detalj da se vidi iz kabine žitarica, to jest sjemenke. Nije sad da sam ostao zadivljen, ali lijep detalj, fakat. Kroz ovo jesensko kombajniranje nema žurbe, samo ritam stroja i šuštanje mahuna pod nožem. Morao sam opaliti neki pjesmuljak pri završetku ovog stinta, reklo bi se tako, u mom sim racing rječniku. Dakle, završavamo prvu etapu, riješili smo puno jedno polje i neki mali odsječak na ovo polje. To jest isječak zapravo, jer odsječak je u obliku pice, a mi ovo radimo uzduž. Da, to sam malo zaribao. Kako god, u ovom redu bi trebali stati svakog časa, baš zato da se pozicioniramo za kipung. Eto ga, to je taj trenutak koji sam čekao, 8500 litara je već upikirano u koš kombajna. Dok ovdje dolazi spasitelj Massey Ferguson 3670 s njegovom prikolicom i ovdje možemo doživjeti jedan pejzaž sipanja soje u prikolici koja je veoma zdrava, da, baš sam fertilizirao polje 100%, nema korova ovog puta, to smo sredili na način što smo izorali polje. To je bila jedna struktura koja je bila u opticaju i veoma sam zadovoljan s time što sam to odradio. Uistinu, ovdje je, ajmo reći, bio izazov to što je malo nagnuto polje, dakle malo je veći tu nagib poput nekog brda, ali nema veze. Not a great deal ili vam podnošljivo. Imamo moćnih 228 kW u kombajnu. Unatoč cijelom ovom režimu rada mislim da ovo ide super, s tim da imamo 50% goriva u rezervoaru. Bilo bi lijepo još malo to nadopuniti s novim gorivom, jer uvijek je ljepše dati malo goriva, a ne da ga trpamo do rezerve, pa onda loše ubrizgavanje i ostala sranja. Ali da, priželjkujem još jedan pun bunker soje kao žitarice, što je super stvar. Dolazimo do cifre od 8,5 puta 2, što je zapravo 17.000 litara. A pod utjecajem toga znamo da se soja prodaje za dobar keš. U FS19 si mogao biti oduševljen kad bi ti cijena soje došla do 1900 eura, što je bilo na razini normal, a ovo sad trenutno ne znam kako se ovdje kreće, naime nemate neki izbor koliko se ja sjećam, a i da je bio neki izbor sigurno bi odabrao normal ili hard, ne bi išao na easy, nisam ja ovdje od jučer što bi se rekao,
baš sam ovdje veteran farminga. Dok ovdje se cijene kreću do čudesnih 4000 eura, eto. Usprkos tome, upravo smo završili cijeli session kombajniranja soje. Malo je potrajalo, moram priznat, ali opet prebacujemo se u Maseja i kipamo svu tu soju u silos jer je listopad, nije svibanj ili lipanj, stoga sve to budemo stavili unutra, čak i ovo sad novo što je kombajn iskombajnirao. Zatim sličan sistem rada kao u prošloj epizodi, morat ćemo spavat i spavat sve dok ne dođe to ljeto kad se zapravo sve živo prodaje što se tiče mojih produkta koje osobno prodajem u, ajmo reći, velike količine, da nadopunim sam sebe. Dakako, tu su sad prisutni neki nedostaci, a to je da moram sve ove palete skloniti iza sebe na drugu stranu, jer se sve to s vremenom skuplja, a moram imati i na umu to što moram davati hrane i ovcama i kokoškama. Ovdje društvo ispred vas jedno drijemalo kojeg boli briga za ovaj život. Kako li samo uživa, respekt. No, ajmo se mi vratiti na ovo što nam je još malo ostalo, a to je kratak spavanac, jedan dan, da nam dođe siječanj, gdje možemo vidjeti kriminalan status u hranionicama i opet nanovo na noge lagane, za volan, uzimamo sorghum, to jest sirak, primijetili smo da vole to jest čurke, tako da smo im to i dali. Zatim smo se odmah uputili prema imanju za ovce. Imanju za ovce, ne znam da li to imalo smisla, ali kako god, došli smo tamo. Moramo i njih nahraniti, tako da sam sipao iz velike Bergman prikolice tamo za travu. I to je zapravo to, nemam sad tu nešto konkretno raditi trenutno pri završetku videa. Jedno što sam opet napravio je još jedan spavanac, pa nam je pao blagi snijeg u veljači. Još sam malo provjerio šta se tu radi kod čurki, da li igraju neki čovječi, ne naljuti se da im se priključim. Generalno opet se budim, sve po starom, moramo skloniti te nove palete koje su se stvorile, jer ipak smo spavali 24 sata, da, velik je to period. I tu sam se malo za kraj igrao s viličarem. Fora je to što je full električni i nisam primijetio da je potrošio niti 1% goriva. Dobro, nije goriva, ali 1% struje, kilovat sata, kako god, nije potrošio ništa. To me malo zaprepastilo, ali opet morao sam odjaviti video. Nadam se da ste uživali, hvala na gledanju, uživajte mi ostatku dana, večeri, što god. I čau.